ngasi March ki tang kuntraga mathoida ngasi yuk phongbase phongna Manipur top channel digi paw khata update tawjage police na lisai na kanbada miyoi ama makok kaibadigi lekat nakhre imung manungi sijinana ba pochai amadi sana thaknaba polam sing curfew komthoklinge manungda laiba tholakpa miyoi ama manak adwai da lerama police personnel amana tanchilibini haiduna mathong maram khangduna makok lisai na kalakpadigi makok kaiduna hospital lekat nakhre thagdu asing ngasi ayuk Imphal gi naga mapal thokibani police na makok lisai na kanbadagi soklaba miyoi adugi mamung Puralatpam Okendro Allies Z Sai Yangkai Kawi Sagolban Salam Laikai de Gini Hari Thakdu Osigi Matang na press na pangwa pauda ngasi ayu curfew komthoklingai da Okendro na maki loinabi Puralatpam Ongbi Prem Gita Bembem ga loina na gari masa tongduna Nagama Palda sanaba mana masing amadi atai sanaba polam sing laiba sakki ayuk pung taruk khare helakpada pochai laiba loiraba matung yumda halaknabagi damak gari thawba horakpada Nagama Palda machinda duty taraga lerama police personnel amana lisai na kalakpada Okendro gi makokta parmadagi makok kaikhi police personnel adudi hanna yenglamdana satkre soklaba Okendro gari thawba ngamdabadagi lambi mapal saina khul khangduna phamningeda miyam omsilakhi tanjaduda lakpa police team amana Okendro bu gypsy da haplaga Bims hospital da pukhatuna lekatna ki hairi aduga atoppa amaru eba pawkhra namu haukiba sahi ahumda retired tawkhraba paramedic staff sing report tawrana khangalakli aduga miyoi taragi sample naunamuk test tawbuda negative oire Satiraba laina laita C19 sandorokpa thingnaba laingakna section thorong kaya leptana lokholakpa galonyana haukiba sahi ahumda retired tawkhraba paramedic staff sing mari lainaba chief medical officer sing state program officer sing amadi head of office sing da report tawrana ba khangalakli Health Services ki Director Dr. K. Rajon ngasi thokiba official memorandum amana kumja English ani ga tara terek ki taraga nipan aduga taraga nipan dagina taraga mapan amasum English ani taraga mapan dagina lisingani kunda retired tawkhraba paramedic staff sing haibadi staff nurse nursing sister ANM or FSW FSS pharmacist MSW amadi MSS singna magi district medical officer sing amadi head of office sing da report tawiyo chief medical officer state program officer amadi head of office khudimang nasu retired tawkhraba paramedic staff sing asigi maming mobile number amadi laifamna singwa March 13 fawbgi manungda report torokadabani haidi loinana memorandum asi most agent oina logodabani haina memorandum aduna palli amaromda medical directorate ki joint director SSO IDSP Dr. L. Tomsa Khumana Thadorokpa Sathiraba laina lacha C19 ga mari lainana status report amagi matung ina ngasisu test asidagi miyoi tara nongnok C19 gi test tawbada sample khudimak negative oire hari hojik fawbada state asidagi punna miyoi humdraga taruk test tawbada miyoi amakak natana atai di negative loina oiri loinana hauji government ki quarantine center da miyoi sani ga manga lairi aduga miyoi manga amana numit tara marini gi government quarantine matam loikher haina su pauksi sina makatana phongdorokli aduga atopa maruiba pawkhra pijarake Nupi izat manghanba Dr. Jela Thajinkre Nupi bu moithem tawduna izat manghanba natana blackmail tawduna kihanba Jenims ki senior resident Dr. Amadi maki driver court putholaba matung Jela Thajinkre Jela Thajinkhraba Dr. Adudi wangkhai yongnom lairakta gi Dr. Purkhambam Kiran Sai Nipu apokpa Dr. P Brajadam Nikawi aduga thabak asida sienaba maki driver aduna Sairel makha laikai digi Noren Sorok khaibam sai kungamari apokpa S laisang kawi makhoi ani police na makhoi custody gi matam loiduna JMIC Imphal West 2 gi mamang puthok matung judicial custody det iman pi khibani amaromda Defense Council gi makai digi makhoi ani bu bail PB naba tharakko application court na reject tokhi panbayai English ngani ga tarada Dr. Kiran na matam adu da Jenims ta taru general nursing and midwifery training tobi nupi amabu luhongani haina thajaba pi daga restaurant amada pusilaga izat manghan batana tana nupi masana yadana fi thongdaba haksangi photo Dr. Kiran na ma ki mobile phone da namkhibane adubu Dr. Kiran English ngani ga taramathui da atoppa nupi amaga luhongkhibane victim oihawrabi nupi asi atoppa nupa amaga mamang saida luhongki Luhong laba matung Dr. Kiran na matamadu dat namkiba photo singa dut nupi mayum de get lang silakpa amadi laikai merai pai bi singa pisinduna kunai de phiruk khuman badat natana telephone da su kihan magi thabak leptuna sa tharak pani khang mangamdraba victim na police ta complaint torakpadagi Dr. Kiran tha asigi taratre ta phabane maki driver norena tha asigi kunga turuk da nambo police na phakibane haina su pauksi esina makhata na fungdorogli aduga atoppa paw makhasu pijarakige asan bigay lakol da maina singra santaraga nitu sire Imphal East District ki Hangang Police Station ki manung sanba asan bigay lakol da ngasi nungtul pung mangarom tabada electric na singmra santara ngani thoi sire
आसान बिगे लकोल की अहलो लकोन फाउना चिंबा एसटी लाइन की मते खरा मबुक सोन थरा लेबाक का नकना नेमना लेबने नुमिदांग वायरम सनका नरकपदा मबुक सोन थदुना लेरिबा एसटी लाइन अदो लिटलगा लाकपदा संतराग निथोय दो इलेक्ट्रिक न सिंगदुना खुदक सीबने हाइरे संसिबिगी पाव खुंजा सिंग द खंगनरकपदगी खुदक हंगांग पुलिस त पीबदगी पुलिस कंबु मफम अदुदा लाक्तुना यंगसिनकी अमदी पावर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंग द पाव फाउनरगा मैमुथतकी पुलिस न केस अमसु लखतक्रे हाइरी अतोप्पा मरु ओइबा पाव मनमु लंगथबल फुमलो लकोना क्वारंटाइन सेंटर सागनी हाइरिबिसे अतोप्पा मफम अमदा साबियो मालेमगी ओइना संदोरगलिबा लाइसत C19 लाक्सिननबा पाइखलकपा थौरांग अमा ओइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर न लंगथबल फुमलो लकोना फामुंग सनी लेगदबा क्वारंटाइन सेंटर अमा सागनी हाइरिबिसे एग्रीकल्चर लैंड कनबा हाइबा लेंगा अमासु मियामगी फिरेपकी मयोक्ता अमादी अंगमबनी हाइदुना पंगतोक तोक्सिनबा तागनी हाइना मणिपुर पीपल पार्टी न फुंगदुरकली इम्फाल की अकोइबदा लैरिबा चिंग्या तम्या नत्रगा हेना खुदोंग सागदबा मफम अमदा साबियु लैनना लौफम संगम अनिसु सेंटर असी सानबगीदमक डोनेट तौबीदीबा AK इबोमचाना लेंगाक सेनफम ओइना पिबीरगा लौफम असि लौमीसिंग अमदी मियोइबगी पुक्साक पुथोकफम ओइना थंबीनबसु MPP की माइकेदिगी अपील तौरकली अमरोमदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना लाइसेट असिगे मरी लेनना लॉकडाउन तौरिबसिंग मरी लेनना मियामदा फंगलिबा चाना थकनबा पोलमसिंग लोकल क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगी खुथांगदा योहनबियो हाइनसु मखाताना फुंगदोरकली अदुगा हौजी इंडिया की ओइना C19 ने सेन खरबा अमसुंग पॉजिटिव ओइरबा मी मसिंगना सेन किबा मी मसिंगना सुपनगी कुंथ्रागा मंगा यौखरे अदुगा पॉजिटिव ओइबा मी मसिंगना लिसिंग मका सनी हुमद्रा सुखरे अदुगा लॉकडाउन संगदोकपगी वाफम लाइति हाइना कैबिनेट सेक्रेटरी सिंग सु फुंगदोखरे अदुगा अतोपा मरुएबा पाव मनमो मलेरिया की हिदाक कापलोबा डॉक्टर सीरे हेल्थ ऑफिशियल सिंगना फुंगदोरपगी मतुंग इना साथीरबा लाइना लाइच C19 ngaktoknaba masana मलेरिया की हिदाक हाइड्रोक्लोरोक्विन कापलुबा असम की डॉक्टर अमा हार्ट अटैक न सिरे गुवाहाटी द लैबा प्रतिक्रिया हॉस्पिटल की सीनियर एंटीहेस्टिस ओपलर्जी बर्मना C19 की सिम्टोम लैरे हाइना मसाना सिंगनबदगी एंटी मलेरिया ड्रग अदु कापखिबने मसागी सही निफुगु मरी सुख्रबा डॉक्टर असि हिदाक असि कापलुरबा मतुंग तोवानबा हॉस्पिटल अमदा पुखलकलबा मतुंग ngarang nungthil laikidabani haina mahakki colleague amana phongdorappaga loinana mahakna sikibadu हाइड्रोक्लोरोक्विन मरी लेनब्रा है चपचाना खंगद्री है प्रतिक्रिया हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट निर्मल कुमार हजारिका फोंदोरपगी C19 की मसा गाथोक्सनबनी है डॉक्टर कया मलेरिया की हिदाक हाइड्रोक्लोरोक्विन कापी है सेंटर हाना हिदाक असी रैंडम द कापद अथिंग थंकीबगा लोइनना मपालम द थदोकपसु बेन तौखरबनि हाइनसु पॉक्सी एसिना मखाताना फुंगदोरदि अदुगा मैम आइना पथोकीबा यावरबा असोयबा यावरसु मैम ngakpigini अदु अना अनोबो पाउ लाकपा मतम अपडेट थुना पीना होनजरके वीडियो साइलुसिन जरगे थैंक यू।